سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mga bangsami, mga pagariani, mabiarkan sana kapipita sa gingay mga oras, tanto na kapipita di mamagulanurat, tanto ang makapipiyaging kaya kagagidapatan ron sa gingay kalanggaw niya. Iman to mga luksami, mga pagariami na ayay niyam niya pikir tanu, ang magantano sa may tuwa rugurugudan, naging kaya mipantag sa kandalimakan kang gawin na ni kumiya pantag aya kalalayamano sa katanwa mga maranaw na hiraman na tuwad na miya wapat wisa ko mga bangsa tano, mga murya tao tano, mga dedesig tano na aya kalalayaman tano naging mo to itano di kan diya isa talo gawe o di na pito gawe o di dapat puno gawi, o di nagatosan taman sa tamagan. Yan ang sukalalaya meron o sa katanwa mga marano. Aya pa kayo siya, inong mga ligin, kaya itano din galabakan na talo gawi, pito gawi, pat puno gawi, gatosan tamagan. Inong mga ligin, miya aluyaya, saging kaya kitab Allah gitu sa Quran kagum sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi sama na yan naging masa tanu na masa ini miya aluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agim gotoa dikai isa-isa o mga umatian daya managing uta hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iyana usikum بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipagusiya takarkano so kalak naguso kapamamakin naga kung pagkabalir kanu nakuda kalak niyo so Allah na pamamakin ganyan pagkabalir kanu mga nakuda ino tuwa tigo Rasulullah kagi mata-mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sa pagintaw kanu o uriyan nakad na sigurado din na kumasaan niya sumasa asurang bangki ngayon ito na di pagayon na yun so mga Muslim na makasusunod siya sa mga ulama di magayon na yun makasusunod siya sa mga profesional makasusunod siya sa madaklataw na importante na miyali Rasulullah sa mga palataw niyan na kasagumparak siran sa di siran magayon na yun so giyan na nagialiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wahyanan wahy wa ma yantiqu 'anil hawa ibtiru sabay aginawa in huwa illa wahyu yuha mata nating wallah kaya din nitiro na ilahan ibu ilahan so sama naging utagya aluyaw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gigaya pagtaw niya nagsagumpara na ditanuanan kern kisagumpara din sa lagi naging akama masaitan natunay kung gulaulaan tanu sa gingay masa asagumparat natunay advice Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puriya naging utagi aluyan niya tigo Rasulullah ta'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di yun na tigo Rasulullah mas asagumparat na ayabu awajib rekanu ayabu paliugat rekanu apagunutan niyo kendegen niyo nasusunatan suladan nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di
na ayat na ti Rasulullah apali juga terkanu wa kedegeniyo na sulala nupat kata wa khalifah ku urian nakna lagi itu su Abu Bakrin Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib yi khulafa Rasyidin na pali juga terkanu na ti Rasulullah so mga ukitiran mga lalamiran saging kana na masa asagumbara Allahu Akbar walillahilhamd niya kaliwaliwanag ay man tuwa mas asagumparak na ayabu tulungan tanong na anto na ipingulaw-law Rasulullah, anto na ipingulaw-law mga sahabat niya. Ito bitulungan tanong. Adi tanong akidede. Tiyo Rasulullah atamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajid. Pangimbali niwa tiyo Rasulullah sulala naka, nausulala, nupat katawa khalifah, nakapangimbalan niyo tiyo Rasulullah, nakakabaniyorumpan sa mga bagang niyo. Ito na imanaw. Ayan manaw, ito na ino ito pangimbali. Sulala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ikikubupon sa mga bagang, kapara miyatang katakadalita ng mapukas, sulala ng Rasulullah, ang gusto mga sahabat niya. Kaya ito itituturuan. Na makaliw-liw siya kung ano tiyo Rasulullah, ang gusto mga sahabat niya, babod mo na kadagin niya siya sa lakaw, na miya kalarwa makasisilay nagu di makasusungkad gusto na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakasiyan tan magimutwa kan dia talong gawi pito gawi 40 gawi gatusan tumagal una ang tanuron sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino mga di sa Rasulullah na pagam-paganayam yawapat kung mga dedesgiyan na sukaruman niya na su Khadijah binti Khuwailid. Akagi ako makatitapi siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na su Rasulullah na din mapanutulubam yang arumasay kadua. Umasayran ko Khadijah binti Khuwailid. So giyuti kap kububayin niya ko Khadijah binti Khuwailid su Rasulullah na din yan duwain. Kagi ko mawapat so Khadijah binti Khuwailid inom mga day so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitulugawi awan na balas yun ibalas yan sa nga kebabayan ni nakaruman inom mga day so Rasulullah mipitugawi sa ubid na balas yan ibalas yan sa nga karuman niya na kebabayan niya inom mga day so kaya na kung kiyawa pa to Khadijah 40 gawi na bumipit pulugawi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naba, so kaya ganap yan na magatos gawi, bumingatusan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya ganap yan na may kasarag na pitumagan, ba sinilibre ito Rasulullah amin tumagan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naupamakuda, dami ali sa kitab, agi sa sunnah, ubanan pinggulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano yung tanong dinggulaw-la? Ino tanong dinggulaw-la? Isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasukati ru'yan na wahi. Ipigilah taman ko galabakyan na wahi wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghayri hadha aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya min rabbi inni akhafu in asaytu rabbi adhaba yawmin azim. Tamang gugal ba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nabuto makapupun sa pamikiran yan kawahi ito. So kaya subayang Rasulullah na wahi. Yung ito dakan diya ga Rasulullah ko uriyan o kaya pangawawa pa ito mga dedesgiyan na gusto mga saban niya na des kanyan diya ga sa talog gawi des kanyan pito gawi des kanyan 40 gawi des kanyan gatusan detumugan na wahi ito. Katabanin ito ba yung ginawa? At ito na ikarina. Naman ang ito katir wallah. Wa idha tutla alayhim ayatuna. Hiraman doating wallah abiyat yakiran. So mga ayat nabi. Bayinatin ang mga rarayat. Qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghayri hada aw baddilhu. Naditirun. Wasiran ito ang mga tawadiran masisimalaw. So pemberat mu'ain kami ati wallah hai Muhammad na purat iyayaan na misikah asar at umaling umaka sa salakaw sa nga na Quran. Kaya na nakuwid na kami ang Quran
na tali mo makasasala ka usa na bagay na Quran aw badilhu udidiran na peratiyan na miska asar a panandiyan kanan pangalinan na kanan naging na ipigilahan mereka Nabi bitir wallahu rasulullah qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi pero ang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adira kan kepatut ubakan naya panambi sabun sabaya aginawakan ino tu diga pinambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabun sabaya aginawanian in attabi'u illa ma yuha ilayya min rabbi mata nati Rasulullah ka aya sungkadenakan aya dia kan diinggulalan aya pugunutadakan nasunganin ay pagilahan merakan agung ko kadnanakan kau tamang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadiskan yan maka pengimbinto aya budinya di manggulaula nasu ini ilahamun wallah sangguladan bi Jibril alaihi salam na upama Rasulullah nadi maka pengimbinto natis kay di mangimbinto matag miyagan sa sedepan nadi nga din babago nadi nga mga agama wallah agi namya kompleto na ya asalian namya ko makimatod nadi ka pa kaya ya ka di na bidatun hasana hindi kami ka po sa bagi nga na bidatun hasana nabasyan na nga po ngari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanta kasir kadan makapupusa ngari kana kana basi ko ngari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini taruh sa iyong ayat at gina inni akhafu in asaitu rabbi adab yawmin adhim mata-mata nati Rasulullah ipakawanakan ipakilakakan ubamay kasupak nakan sugad na nakan na bago masiksa sa mala asiksa Allahu Akbar walillahi alhamd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upang ako mimbabagus kaniyan miyangin bintos kaniyan dan yan okay tiyagi mo to ipagilahamon wallah na kusiksas kaniyan sa mala asiksa na dapat ko pa makusaktay mangiminto saktay bubuhan yun di sabab mga bangsami agyan ka iya kandili makan sa talugawi pito gawi patpolo gawi gatusan tumugan na denan mulaw laaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamala na sa mga sahaba niya diran mulaw laaw ayala diwan talo na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kaya pa ka-transferiran sa Madinah na niya so ikan wakatidawa sa Uhud pag na yamiya syahid sa Uhud na so bapa iya na so Hamzah bin Abdul Muttalib na ito na aya ilan iyan ayagrar yan na asadullah arimaw wallah so Hamzah bin Abdul Muttalib na miya syahid so iya syahid yan na so Rasulullah na din yan talugawi da pitugawi dapat pulugawi dan gatusan dan tembagan ku Hamzah bin Abdul Muttalib arimaw wallah so din yan rukang ulawla dan itu ilahan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya managi mo takatir wallah si Rasulullah bastaqim kama umirta wallah pakatituka ya Rasulullah pakatiyulingka impidingka sugalabaka sa sadin sa kinisugun rakaw Allahu Akbar so Rasulullah na lilimitan mo ayaw mo panggalabakan ka na so inisumur ka sadin sa kinisugun rakaw na yuto'y pangimpidan ka yuto'y kinikin ka yuto'y pangulanan ka ngayon ito sa Rasulullah na iman to na ayaping ulaw lagi nga pagtaw na umanisa na miyamimikiran ini uman yang waguma mi maulidin nabi mimdali makan udi nabi pitra sa pera anisa na pagilay tanong so kita baguso sunnah Rasulullah daa mga todiyan na miyapat gumagal baka bimbag ayatin na inuwutiran si Alim Pulad to na tiyini andi malar kami sabut ialim pulan masyalim pulan na mala ulama mamuna sa dunia karena bersih sa Pilipinas sa dunia Allah walillahi upa mana tatari-tari man magmamya kalalain niya ulama na sukatir yan na italusuran na yan ka iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na kita juga tariman kita Nabi ni mata gua nga pergilah dengan beberapa Musa Jibril alaihissalam. Nabi nak tariman tadi malak ulama Nabi na Rasulullah ini na wahai pergilah ni kena di pamikiran nanti kena di pamikiran. La ilaha illallah. Kailangan mawalid ng Allah na may nagkatan wa siyempre. Yung mga hindi akan diyaga, kan dilimakan. Tingin bula-ula ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanta ka dia. Na upang ako din bula-ula ang Rasulullah. Kali din yung bula-ula. Ino mga din, yung tadi kang bula-ula ang Rasulullah. Din yan yung kang bula-ula. Ino mga din, ya kumpleto swagama. Nauway, kumpleto swagama. Lagi mo ta kumpleto agama. Nadakan diyaga. Nami ako kumpleto. Suaya mituturuto. Naging kaya agama akong malito na dakan juga. Naupun kan uman nanganakan juga. Napiyang uman na nagasuagama sa lirom. Piyang uman na nagasuagama sa lirom. Na sulinan kasangaran. Pangiraw agiya na miyang baguya amapiya. Bid'atun hasana. Miyang baguya mapiya. Nanti pamakutik na tanong sulang mo miyang baguya mapiya. Nanti niya kaya limba na sa mga sunna Rasulullah kaya ni padana lang wating berdua titigaran tanong mapia na di pernah pengalaman sa kapia sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah fa inna khairal hadithi kitabullah. Kata Nabi Rasulullah kaaya lawan yana mapia akathiru mapia tutulan na kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mata-mata Nabi Rasulullah kaya dilawan yan niya kapia-pia turuan na suturuhan na minitari mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So di na po kalawan sa kapia turuan na sa turuan na minitari mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging mo ka nagbas kanyang mindiyaga kung mga kapapatay ganyan diyaga iso dan diyaga sa palugawi dan pitugawi dan patulugawi dan gatusan dan tembaga. So sama na po naging kaya mga tao at tamaniman to nakikita nila na hindi akan juga sa palugawi, pitugawi mga tawaya makaliniyo o sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kailangan na may katanungan. Ito man ito bigyan tanong Allah sa pamikiran. Kaan tanong ito pamikiran, ang tanong bigyan-bigyan. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Sebenarnya wallah aim bense kami nara jahannam. Jika ia mengatau sudah dalam mga jin agus mengatau dia nang sira nabi wallah sa puso na deran gede-gedean. Dia nang sira sa panilay-layan na deran ilay begitu benar. Dia sira sa mga pamamakingan na dirang pamakingan ko na sira natin wallah ng mga binata balhum adal sobra sira sa mga binata. Allah ina tumadang laking lugar na jahannam kaya niya nagkasebenar nilay nga sebenar na dan kapag subaya ginawang ka na inununta subaya ginawang ka na dengan kau nutus sebenar lagi kesebenar tadi mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya tanggalan niya kasih mereka sunnah. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Hai mga manusia di wallah na sebenarnya ini tadi mengabarkan Rasulullah sebenar bukan ini. Fa'aminu khairan lakum. Para dia ni di wallah ini mapiakan. So upama ko pangiliata sa Rasulullah ko minitali ko maniyaratan yung pantag ko kapimiyatay kan juga na sa Rasulullah na din yan ito celebrate. Das kanian kelugawi, das kanian pitugawi, das kanian berpulugawi, das kanian berpusan. Berkemudian, lagi tadi wallah ini taling makan wallah benar aku bukan tadi. Aku sebenarnya mengambilwan magumatan ng Islam na kailangan na ditano pagbukas, bukasun kadra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So na ni makampataw sa yan tanong sa mga pantay sa kanila. Kung ninakbo wallah aliwan na ganyan so mga rarab tano, mga puso tano. Sa tarimaan tano sebenar benar itu na inggulalan tano na tariman tano suribat ribat itu wajib makasusungan sunnah Rasulullah na pananilan tano to bala-bala tano wallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.